هەفپەیمانیە نیشتیمانیە هێزن شۆڕەش و ئۆپۆزیسیۆنا سوورێ دەدەخوێنیەکی دەگوت کۆ بریارە جو بايدن یا درێژکردنا دەما ڕەوشە ئاوەرتەیان نیشتیمانی دەمەکە گرنگ دەهات. هەفپەیمانیە نیشتیمانیە هێزن شۆڕەش و ئۆپۆزیسیۆنا سوورێ داخوێنیەک بەڵاف کرد تێدا بەحسە بریارە سەرۆکی ئەمریکا جو بايدن یا درێژکردنا ڕەوشە ئاوەرتەیان نیشتیمانی لە سوورێ کرد و گوت کو بریار دەمەکە گرنگ دەهات داکوتە کەس بکە کو ئەمریکا بە هەلوێستا خوا لە بەرامبەری رێژیمێ پابەندە و دبینە کو رێژیم ژێدەرە تەرۆریستە و گەفێ لەسەر ئەولەهیان نەتەوی و ئابووری و سیاسەتا دەرڤە دروستەکە. هەروەها هەفپەیمانیە نیشتیمانیە هێزن شۆڕەش و ئۆپۆزیسیۆنا سوورێ دەداخوێنی دەسەربار کرد و گوت و ئەف بریار وەکو نامەیەکیە ji aliyê navdewletî re yên ku dixwazin peywendiyên xwe bi rejîmê re vegerînin dê rastî sepandina sizayan werin. Di dawiya daxuyaniyê de hevpeymaniya niştîmanî behsa girîngiya rola Amerîkî an rola Amerîka di pêştevaniya gelê Sûrî de kir. Koçka spî di daxuyaniyekî de belav kir ku berî demekî wê daxuyanî belavkirbû têde hatibû ku ji ber reftarên rejîmê û siyaseta wê û hewlên rejîma ji bo destxistina çekên kîmawî karînîna wê her wiha piştevaniya rêxistinên terorist wekû gefeke nenormal e li ser ewlehiyan netewî û siyasî ya derve û aboriya wîlayetên yekgirtî û ji ber vê yekê jî Serokê Amerîka Joe Biden biryar da ku rewşa awerteya niştîmanî ta saleke din dirêj bike.